Ke state level Subroto Mukherjee Cup football tournament arjar arhoar kelas tang hapo kanong ba jong ke Shillong muta ke sengi hak arpun rutering unaitung hak bagi kan hun yeleka jong ke under 14 boys lap yeleka yaki hapo madan juga Sports Authority of India keberan hapo nuhu bad yaki kan hun yeleka jong ke under 17 girls lap yeleka yaki hapo kamadan jong ke Maulai madan he keberan hapo Maulai Port Mari bad yaki kan hun yeleka jong ke under 17 boys lap yeleka hapo kamadan yeleka jong ke MFA Turf Polo Ground Shillong.